Mo te whāra a hone harawira e karo ana I ngā pātai, mo te take I korea ia I tautoko I te pire takutai moana. Ahakoa kei te tautoko hia kētia e ōna hoa o te rōpū Torangapū Māori. Heoi no te rānei ka whakatīnana atu ia ki mua I ngā kaikawe kōrero o te motu I te whare wānanga o Tāmaki Makaurau. I am first and foremost an activist. I happen to be a politician at the moment. But I will use my status as a politician to push the things that are important for Māori, whether or not parliamentary rules and protocols think I should. I tīmata ana mahi whakatutū puehu ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me te rōpū tamatoa. I te rangi nei kua ua whakaaro anō. Kore au whakai ki ngā tikanga o te pire nei. Hui katoa mai te hunga pāpāho ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau ki te kapo atu I ngā whakaaro o hone mo tōna whakahe ki te pire takutai moana, ahakoa I whakai nā tumuaki takirua o te Pāti Māori. I te mea hako ka taia koe te hoki ki te koti, kore taia te wakahokia mai te mana ki a tātou. I'd like the Crown to have the right to take us to court if they had a problem with it. They're the ones with the resources. Now, we don't have the resources to go to court, but we're the ones who have to go to court over it. E tōtara wā hirua na te iwi ki nā whakaaro o hone. Why not? Good on him. Oh, he's got his own beliefs, I suppose, so yeah, everyone to themselves. If Hone, believes in what he's saying, he should go alone, not piggyback with the Māori Party. Heoi anō, waihoma hone anō o nā whakaaro e whakamarama. Tāpaira tāwhai te karere. Hoi nora e tiwi kei tōku taha a hone harawira, tēnā rā koe hone. Kia ora, Scotty. No mātou te whakamānoa e hoa. Nā, kei te whakatamariki rānei koe I te rōpū Torangapū Māori, koera te kōrero a Henare Kingi? Ehara, ko taku mahi kia wakananga tira I te kaupapa, tērā kia wakahokia mai te mana o te taku taimoana kia ngai tāua. Tērā te take o taku tū. Harai te mea kia takai e te mana o taku pāti. E mea nētahi nā tēnei mahi au, ko te tīmatanga o te mutunga tēnei mo te rōpū Torangapū Māori, he tika tēnā momo kōrero? Ehara, ko taku mahi, tērā kia kita I te motu e puāwai ana te pāti Māori. Ka tāia tērā tangata te wakatakoto I ona kōrero tētahi atu, ki te wakapāho atu I ona ke whakaaro, hakua ko rereke koia te atahuranga o tō tātou a Māori. Te kia tō māma tino a tāhua nei. Hei tāna me heke I hoa tari ana tūria rāua ko Peter Sharples I o rāua tūranga. He pehe o whakaaro? E aroha nau ki tōku whaia. Engari pēhea tāna kōrero, kei te whakai koe ki tāna kōrero? E aroha nau ki tōku whaia. Koe taku kōrero. Tū te au, tū te pō. Kuai te tangata e kore aroha atu ki tōna whaia. Tētahi kōrero tika pea I puta mai nei I tana waha I roto I ngā rangi nei. Ki ake rā ia, kāore te rōpū Torangapū Māori o tira Peter Sharples rāua ko tari ana tūria. I whakahoki ake ngā kōrero mo te takutai moana ki te iwi, I te tuatahi, I mua I te kawenga atu ki te whare pāremata. He tika rānei tēnā? E hara tērā te raru a Peter rāua ko tāri ana anake. Nā mātou katoa tērā he. I taku rongona atu ki tōku whae kōrero pērana, e mōhiana ko hea noki au. Nō reire e tikana mā mātua te Pāti Māori, e noho tahi kōrero tahi, atu I tērā kia hoki anō ki te iwi, kia wakatakoto I ngā kōrero nei, kia mōhioai hea ha pū wara te whakaaro mo tēnei kaupapa. E hara tēnei te wā tuatahi, kua tau kai atu koe, kua tau tohe atu koe ki tō rōpū, kua tai mai te wā me tū motu hake koe? E tikana kia mōhio, nui atu I te 5 rau ngā pire, ko tai atu ki roto I te paremata. E toru noiho ngā pire, kore au whakai. Hara tēnei te pīki raruraru. Tērā te mea pai o te Pāti Māori. Kia utonu mātou ki te nuinga o ngā kaupapa, tai ki te wā e kore tētai e whakai, ka tae e ia te kōrero I ona kōrero. Kore au e hihiana kia hanga I tētahi pāti au. Kia ora wātu koe, hone kua pau te wā ki a tāu, engari e mihi nui ana mātou ki a koe, I runga I te mōhio he tangata puku mahi koe, I nā koe te mūrau a te tini te wenarau a te mano I tēnei wā. Kia ora rā. Kia ora rā.